Nastavljamo dalje i vrijeme je za kulturu. Dakle, ono što će imati prilike da pogleda sjutra veče u 20 sati u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović, podgorička publika, ali i svi gosti glavnog grada, je novo ostvarenje filmsko, dokumentarno, renomiranog crnogorskog autora filmova i kompozitora Miodraga Bola Boškovića, od Orje Luke preko Skadra i Bregalnice do Verdena. Vjerujem da su građani imali prilike da čuju do sada o ovom ostvarenju, naročito oni koji su ga i pogledali u okviru revije filmova u bioskopu. S druge strane, ono što noć čini zaista posebnom jeste da će konačno moći da se zaista upriliči prava premijera filma i da dugogodišnji rad bude i nagrađen, sigurna sam, interesovanjem, a onda i aplauzom prisutnih. Umjetnik i stvaralac zapravo danas sa nama. Dobar dan, Bole, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao, hvala na ovako lijepoj najavi. Ako uzmemo u obzir to da čini se u posljednje vrijeme zaista u Crnoj Gori imamo sve više informacija o ljudima koji su značili, koji znače i dan danas. S druge strane i autore koji kroz dokumentarni rad pokušavaju da današnjici prezentuju ono što je bilo u prošlosti. Jedan ste od onih koji to već godinama lijepo radi, lijepo čuva od zaborava. Koliko je ovaj film važan ili drugačiji u odnosu na ono što ste do sada stvarali? Pa da vam kažem, dokumentarni filmovi po logici, dvije glavne karakteristike dokumentarnih filmova jesu istinitost i autentičnost. Ako je nešto istinito i ako je nešto autentično, to je ova priča o Milošu Nikoliću. Miloš Nikolić je jedan od mnogih Orjelučana koji je sa nepunih 17 godina po prvi put pošao pješke od Orje Luke do Kotora, od Kotora vaporom do Trsta, a od Trsta čuvenim parabrodom Franceska do obećane zemlje do Amerike. On je tamo bio do 907. do 912. godine. Od 912. godine, nakon poziva tadašnjeg kralja Nikole, svim Crnogorcima na planeti da dođu da se bore za Skadar, Miloš je bio samo jedan od 1000 Miloša koji su se odazvali tom pozivu i koji su došli 912. godine. Posle završetka Skadarske bitke i Skadarske epopeje, on se opet vraća, što bi Orjelučani rekli, preko velje vode u Ameriku. Međutim, 913. godine drugi Balkanski rat, čuvena Bregalnička bitka, koja se, što se tiče crnogorske vojske, odvijala po principu moja vojska, tvoja komanda. Tu je bilo negdje između 10 i 12 hiljada regularne vojske i dobrovoljaca. Miloš po drugi put, o svom trošku, napušta posao, dolazi preko Atlantika i opet biva u Crnu Goru. Završava se Bregalnička bitka, juli mjesec 913. godine i opet se vraća za Ameriku. Međutim, to nije kraj. 916. godine, kada je mudri, vispreni, tadašnji predsjednik Amerike Woodrow Wilson, Amerika još uvijek nije bilo ušlo u Prvi svjetski rat, to je 916. godina, formira internacionalne dobrovoljačke brigade. Pod američkom zastavom i član, odnosno redov jedne od tih brigada je bio opet Miloš Nikolaj Nikolić. I po treći put dolazi u Evropu. S tim što dolazi na granicu između Francuske i Njemačke. Tu se odigrala čuvena Verdenska bitka. To je bitka svih bitaka Prvog svjetskog rata. Trajala je od februara do decembra 1916. godine. Saldo je bio 260.000 poginulih i 240.000 ranjenih. Jedan od tih ranjenih je Miloš Nikolić. Legenda kaže, jer sam razgovarao sa dosta staro Orjelučana koji su slušali priče svojih očeva i djedova, da je on bio taj dobrovoljac koji je bačio bombe na bunker i na taj način omogućio prodor njegovoj četi, a njega je tu pokosilo i on je tu bio ranjen. Nakon završetka Prvog svjetskog rata Miloš se opet vraća za Ameriku. Konačno dolazi 1921. godine u malu i napaćenu Crnu Goru i 1931. godine se upokojio na Orje Luci. 1955. godine tadašnja vlada i Ministarstvo odbrane, odnosno inostranih poslova, inostranih dijela Amerike, njegovoj ženi,
Milosavi od Milošte zvanoj Miši šalje penziju u iznosu od $50.80. A 62. godine ta ista Amerika Milošu Nikoliću kao svom vojniku iz Amerike šalje spomenik, piramidu spomenik i postavlja je sa zadnje strane crkve Svetoga Nikole na Ore Luci posred Crne Gore, koju je podigao kralj Nikola 1866. godine za dušu svoga strica Danila. Taj spomenik sam ja vidio 1994. godine i odatle počinje ova priča realizacije ovog filma. Trebalo mi je vremena dok nađem prvo potomke. Jedan potomak je bio i sada se nalazi, to je Momo Nikolić, on je u Danskoj, drugi je Vesko Vujić, bio u Njemačkoj, sada je naravno od Cetinje. I treća je Ljiljan Nikolić koja se nalazi na Ore Luci. I ovu priliku koristim da ih pozdravim i da im se zahvalim za svu dokumentaciju, slike i utrošeno vrijeme pri realizaciji ovog filma. S jedne strane, film je dokumentarnog karaktera, baziran na činjenicama. Dijelovi filma su i igranog karaktera, je li tako? I eto, pomenuli ste zapravo ljude koji su i sagovornici i potomci bili Miloševi. Šta je to što ste uspjeli na kraju da dobijete od njih i da li se i oni pojavljuju u filmu? Ovo je u suštini igrano dokumentarni film. Bio bih vrlo nepravedan da je to bilo čista, surova dokumentacija, prikazano i tako dalje. Igrana forma jeste forma koja je u potpunosti posvećena Milošu. Jer opet vi ako uzmete i razmišljate o tom čovjeku koji je živio 41 godinu i o njegovom ponašanju, odnosno bolje rečeno osjećaju, to je klasična priča patriota Crnogoraca sa kraja, odnosno sa početka 20. vijeka. Ovo što mi danas pričamo, vjerovatno ako vas gledaju vaši mlađi gledaoci ili naši mlađani širom Crne Gore, njima ovo zvuči malo kao Spielberg. Ovo je bila priča za Spielberg. Nije Back to the Future, povratak u budućnost ili otprilike tako nešto. Zamislite sad, ne daj Bože, da se nalazimo u nekoj teškoj situaciji i da sadašnji neki čelnik Crne Gore pozove da se staje pod crnogorski barek. Sa svih strana svijeta. Toliko o tome, dalje nećemo. 3 tačkice. Zbog toga sam to posvetio. To su 4 igrane forme koje klasično oslikavaju Miloša Nikolića, a to je odigrao nekadašnji direktor produkcije Crnogorskog narodnog pozorišta Mladen Vujović, koji je opet s Ore Luke. Mladen Vujović, unuk Luke Vujovića i Maše Crnojević, ćerke Bogdana Crnojevića koji je upokojen ispred crkve Svetoga Jovana na Građanima, direktni potomak Ivana Crnojevića. Luka Vujović je bio savremenik Miloša Nikolića i oni su bili drugovi. Tako da je Mladen to odglumio po meni baš dobro i nekako čini mi se da je ta priča kompletirana. Dokumentarni filmovi ove sadržaja i ove forme u principu to je negdje oko 45 minuta, ali sam bio prije svega sebičan i nisam mogao neke izjave, neke komentare tih mojih sagovornika da skratim. Napomenuo sam potomke, ali tu su još sagovornici Vuko Bošković, Sofija Vujović, Mrda Bošković i Žarko Bošković. To su ljudi koji su prepričavali priče od njihovih očeva i od njihovih džedova, baba, što su pričali za Miloša Nikolića, što su pričali za Nikoliće. Jer Ore Luka je postojbina bratstva Vujovića i Boškovića. Prvi koji su došli, što bi Bjelopavlići rekli, dodigaoci, to su bili Nikolići. Od tih Nikolića je Miloš Nikolić, koji u potpunosti oslikava hiljade Miloša toga vremena. I mislim, izvinjavam se, i mislim da nema potrebe da mi uvozimo bilo koje druge Miloše iz komšiluka koji su istorijski diskutabilni, da imamo naše Miloše
I žalosno je što u našim istorijskim čitankama nema ovakvih ljudi. To sam htjela da vas pitam. Dakle, široj javnosti vjerovatno nije dovoljno poznato, nekima nije uopšte poznato. Koliko na Orjoj Luci i u Orjoj Luci u stvari današnji žitelji, stanovnici znaju priče koje se tiču konkretno Miloša i njegovog života ili možda još nekog od ljudi koji su tako funkcionisali u tim vremenima na relaciji Amerika-Crna Gora i plus odazivali pozivima za borbu za svoju zemlju? Na Orjoj Luci znaju iz prostog razloga jer tamo je uglavnom starije stanovništvo i to se još uvijek prenosi, što bi se reklo, sa koljena na koljeno. Ali mislim što se tiče šireg područja, mislim da se to ne zna. Znanjem, srcem i mačem branila se jedina crnogorska svetinja, to je sloboda. U toj borbi rađali su se i kalili primjeri čojstva, svojstva i junaštva. Ovo je priča o tome. Ovo je Miloš Nikolić je samo, da kažem, predstavnik te generacije, jer bilo ih je na hiljade. Znači, kada je konkretno što se tiče Iskadara i što se tiče Bregalnice, svih ostalih, kad je bilo u pitanju, znači odbrana Crne Gore, svi su stajali pod crnogorski barik. Koliko je vremena bilo potrebno od same ideje do realizacije filma ovog tipa? Ja uvijek ponavljam, ja sam sam, ja sam spor. To treba da rade, to bi trebala da radi državna radio, televizija ili neke privatne produkcijske kuće, jer ako nešto Crna Gora ima, to je sigurno ta istorija. Drugi izmišljaju istoriju, drugi pokušavaju da uvoze istoriju, a mi našu istoriju imamo, ali nekako ne znam zašto se to ne propagira na najbolji način sa krajnim ciljem da se edukuju naše mlade generacije. Mi smo sve to prepušteni. Prepušteni su nekom drugom. I onda se čudimo kad nam se dešavaju neke stvari zašto je to tako. To je samo klasični feedback. Izvinjavam se, promukao sam pa onda ovako govorim. Mislim da treba mnogo više da posvetimo mlađim generacijama i da nam se onda ne bi dešavale neke stvari koje nas se sad upravo dešavaju. Opet ću se vratiti na samoj realizaciji filma i radu u stvari na njemu. Sa umjetničkog aspekta, koliko je teško u stvari, eto, kažete, proces je trajao jako dugo, priličan broj sagovornika, pa onda traganje za istorijskim činjenicama, pa onda osmišljavanje tog igranog dijela, sigurno da je to kompleksan posao. U kom trenutku, u kojoj fazi znate da je to i da osmišljeno do tog trenutka je u stvari ono što nudite gledalcima? Ima onaj crtani film To volim, to volim. Kad ovaj prolazi kaže Bole moj drug, to volim, to volim. Znači, jednostavno to osjetite. Vi kad radite ono što volite, vi ne osjećate zamor. Može da boli kičma, može da vam se magli pred očima, ali vi dalje stojite pred 3-4 ekrana i dalje pokušavate da tražite onaj kadar koji vam odgovara i da sve to uobličite. Još da kažem, vrlo važnu karakteristiku ovog projekta, to je da je orator, da je tekst čitao Blagota Eraković. Većinu teksta je sastavio Vuko Bošković, ja sam tu nešto malo dodao, ali jedan od pečata ovog filma je dao Blagot. Jer onaj glas i ono, ne znam, to samo on može da ima. Ovo je već, ja mislim, naša 3., 4. saradnja. Sarađivali smo i prije na nekim mojim filmovima, kompozicijama i tako dalje. Ali ovo što ste vi rekli, znači u te 1994. godine pa do danas, normalno, nije to bilo svakodnevna sad akcija po pitanju ovog filma, ali jednostavno družite se, slušate, čujete neke priče, pa onda dođete do nekog podatka da bi vi bili sigurni u to. Morate da čujete barem 3-4 ljudi koji vam pričaju to što su pričali njegovi preci i onda kad nađete liniju kuda bi to u stvari trebalo da ide, taj pravi sinopsis, scenario, onda idete po tome. Ako to volite, onda nije problem, to vas nekako samo vuče. Evo da za sami kraj kažemo još jednom, dakle, sutra veče u 20 sati u Kulturno-informativnom centru Buda Tomović. Rekli ste da obično dokumentarni filmovi traju 45 minuta. Koliko traje vaš film? Sat vremena.
Sat vremena, to je isto lijepo znati. Mi ćemo se u nastavku programa idemo kratko na reklame, vraćamo se vrlo brzo. Vama još jedno veliko hvala, želimo vam uspjeh sa filmom. Hvala vama, evo čuo sam da će da bude crveni alarm, ili tako? Jeste, najavili su sutra kišu. Sve je to u duhu borbe Miloša Nikolića. Eto tako, na takav dan uvijek je dobro pogledati dobar film. Tako da mislim da je situacija idealna. Reklame pa se vraćamo.